Nabo akariba ntere charungu ndene ya Tharaka South ni boithirite bakiorota mono abitha ba ukaria ni untubwa wa gagia bo ukaria bura boithiritwe bukiongereka mono ntereji akariba babethirite bakiuga abitha baba ba ukaria ni bo bagutuma wa gagia bobo bukethura bukiongereka bonene nandi ni bethirite bakiuga na kinya kuromba county commissioner wao ethirwe agitegerera untubu na njira ya undene kana bobongwa bethirwe bakiona ura bakethura bakigitata kari. Anchoke mbwe kairi tu ina pain nonto bwa wananchi barungu kana karibeto barungu baraba kunyanyase to kagita karaya na mwanka kari mon kwatu kabondi bakuthina ibakurira ibakwe na mathina mwanya na inkuria thirikari nyenene nicubire ndeto ino nonto nyamo post ya rungu kana karocho post yena thina nonto askari bari ogo na akora na tunyani na nto batena aki na turegwa nwa Kenya ikiruchwira mwananchi wa kawaida aki agagweto ture utiri akirio bawa tanto bakabatura bantoko bayochiraga sheria bakabatura na munyi bakaumishanto bakabekera uonje goguto tikobenda na akaiba kwenda koja kabeto je kata ko karirende Kenya ka Kenya yugira askari bakaochagia kabeto atabunduki baka ya gukwera guthiko thitanga bakiuga nga kato tuguturwa na askari tuguturwa iraia nga tukonera baba nga tukwirwa nderu bayokirie mukaiba thire nwe alingi biachara tendero wendagia kawa bamwenga ta thachiere andu bakera bugikinya mbere kinya baitano ibaje wetiongo lakini kento keto kwendara tukarutira bontugo ye munde twakena mono nonto twethira twena thiri thikirwa akambe utithikirwa ukamba wetu mbecha mbere wetu mbecha wachiaga utithie kumwamba na ukuyete utithi kuthingatirwo we kana wa report ya kwitithinu wako kwa witu kuria thirikari nithi na mbere gutuchubiria mantu mamuga na tumba kuigo twina twikungwira thirikari no ya William Samuel Ruto tabura babangi ba kungwira nwako gwata wa nyuma ugo kona tore mukururi kugi ndatu gwetendia utongoria bwetu bwa MP bwa gavana bwa senator na ba women rep na CS wetu wa interior ari na thikire sauti yetu akariba karocho kura kundi anga akagita karaki anjirio mwanka titu mwanka agwari atwigirwe kiroro getu mwanka aya athikirie mwanka to wate aki ya mwananchi wa kawaida njobi baro agani bajoga baro ngo baba wa njobi nerugwa bakagira ritani chibwa wata njobi na jagujibo na jabueria bakaba yani bakaendia bakarekia ntu takabatare ago mechara irio bya muntu babiera ateri beyo ke bakariete maguna bakare kore kana tigoma iroma ego batunye mukomo donwa mpempe bati korea kanto kweli kabata kore wa mochara kabatare ago kwa sababu Juma alikuwa anafanya kazi yake vile